jimpau hi kan ka pau ke jing terumur jing takro kelabun ke bayo nang bener apa kulut jing trai. Hadin ke jing orpat jong ke Jynkieng Mawlai bypass da ke jing ther uslap hakini ki khinyat Sngi kaseng HNYF Mawlai circle Hapoh ke jing alam usamla sanbor rapsang hak Sngi baar ke khandriu tarik ujemang kala lejurip yakni ke Jynkieng bat kunturu yakatnat PWD bahkan Maramot no kloy yakni ke Jynkieng ke balong ke badan kambha na ke benta ke yat ke yang jong upat ba. Hapoh dai pat persen hadir cuma kesapek ha pat itu guna jing trai nak lang sarkar ke bawan Hapoh Mawlai Hapoh senang Mawlai jongi ini disebutkan pat num langsung mungkin jing trai Hapoh trai kita trai ha kemudian bersulung trai terumur kemudian mentai kemudian tet kita Jynkieng dam kapal adam mentai Hapoh senam ha ke jam tap lagi sampau untuk Hapoh senam kadang ha kita nyai yang kali kene kan Jynkieng kadang senam mentai dang lagi senam kemudian langsung Bang Banalian cuma kami jauh mungkin ke bagi kontraktor buat simkam Mawlai kontrak kambha ke bapau kot hanya kalau lagi tray hanya kalau lagi tray kopi jeng kontraktor kajisna surat kajisna kontrak melangkum tapi tray kalau bersna apa dia pun tak sah kalau lang ke umte Habaya Kran Batu Assistant Executive Engineer Ketenat PWD Uba N Lengdo Ulaong bamenta kinti shwa ya ke kendau nerut surak ban pentut ya ke bat ansati pat ya ke surak bat tab ikimau boulder ban pendap no ya ke jingtrai Hapoh Sngi Shiteng. Long hadin beli ni ke jing ngam di ke terus ni ke step bentong ni dalam ba ni ya dai ba dia bat pakin situ anala ke hadin kan sa long ni ke rong ini cepat di boulders di filling di selected soil rom di steel metal nanti ini select kerok ini trail lengkap dengan traffic police nanti ini ada menteri nanti ada menteri nomor beli di kang ba kontraktor uya menteri akan kom ke bawah dari bawah ini akan rule surat tu bahkan step ini saya buat dah si sistem ini sebenarnya menteri Lak menpenken mau baya ke surak Mawlai bypass ke di ke surak ke badang syupli haus nem 8,000 kat kendai.